Kembote kokanda diaukuludine kongo maukuludine nanga Kembote kien eunu mbwenevo irusila nkungo pangyama Ntemo Sebastiano yani kuluwanda kene nanga ta mambo mene nanga mo wena wangi malongi Runtua kwenda mamengi mene nangi ko kuntuala Endioyo ipange Ntemo Sebastiano ya inkunga kanibaika ko kansi ya pangizama nalumonovo nkunga bipange Ntemo Sebastiano nibaigiri losumba kuma Ntemo Sebastiano yandi mwana ne kongo kene nanga nyami inkunga katobanga eto mukwenda kuba mituli nanga pasivo tunavani ngimoko kwa pangize eto enanga artista abanga nge esaluke kenkunga watu abanga nga saluke teke watu abanga nga salu intindu kinanga saluke moko kinakwa bani ke emoko pasivo avaika Kembote mulomba tuninanga ko kanda ya okulire kongo kuna nzaya mvimba lwenda kisoni kisimu na yai kanale ana ne kongo A espaço NE espaço Congo Congo com capa Congo capa ONGO nakota kuna YouTube natala kuna koko kulubakala fite monavo ngunga inangi bazulu na doda kaka yoyo ngunga fite monavo ukisoni kese kotire mukati kufuta kwa kunzimbu ko yengofu kwa nini nanga pasivo yuma ya ukulutu banga zo video po longi vo diambu tu bobili nanga bo mama kanda te luakila pasivo ngedia ko tala ovani kangindi za kubo longi una diao utubani ke longi vo diambu na diao de koma okomi kama na mambu tu bobele yeto ekumambu tabo engangu tulu waitu abobe bindambu engediaga linda bwandu ko mambo mamengi emonokizeko nda kutsonga pasivo tolongi sekanda tukambe kanda ekuma mamengi mato banga modi mambo ibobele unu mambo mamfunu nzebo ayengi kazola moko kas kuna luinanga tangu bwanda bo endio pange to kenalawo ko mambo ka bobele makeleka a meu povo, eu sei que muitos vão assustar quando ouvir a minha conversa, aquilo que eu vou dizer hoje. Muitos vão assustar. Claro que eu saí de Angola há tantos anos, mais de 30 anos, estou fora de Angola. Mas e a nossa pátria, seguimos tudo que está acontecendo. Conversamos com irmãos, irmãs, amigos, muitos com quem nós conversamos, recebemos sempre as informações de Angola. Perguntamos os que foram nossos mais velhos, que tiveram posto no MPLA, sempre perguntamos. E também que aparece aqui, sempre conversamos. Quando estão aqui de viagem, conversamos, perguntamos como é o mano, porque o outro já parou, porque o outro aconteceu isso. E mambo tu bobele uno. Nzolelebo, luzi ule matu.
ngina imbutami kwaku manu Zakaria Mayala yani vonleke ngeitoine Kongo enge na vaika ensambu kuna bata diloek idina lumona abo tango na ifuana na kambi diambo fiti baika ikambi kanda apangizama nzolelevo ewunu lovuanda lotumabanza kuna lukala lotumatala vo mambo pobeli unu makeleka vo maluvu mbutama Constant Lukombo kuna Canada pangyama uyakala nzoluvonda Leonardo kuna Fransa kininanga pangyama kienga ketuya Gildas mama madisengumuka mama ngeotuuta mambo ipobe unu nzolelevo atu akala imbaki silu kitwa bambula atuko kitwa pe sola ko kansi evata nuana di nuani nuanga ekanda pe nuana di nuani nuanga endiona tekange kanda vokanda di mana kwandi endiona kenadiaka mutu ko pangya mapapa forme nzevu mulanda unina manu Fula Douglas nzevu manu matu masiuka meninanga mutuma landa uninanga embutama ngombu masivi manu nzevo manu landa kundandanga na wanu kapeye longi vo diambu fito mona vo leke do diambu bobelengeye mambote manu di matondo ekuma ngolo kukudikilanga manu pangyama Pastor Tsimba nzevo enge longi kadi kondwako na mona judimbi kamba kukambanga ekunzo kutu kwiza nga kupandike longi pangyama di matondo edinkwenu katula Maître Jibril yandika konda longi ko lekya mauyakala Godinho nzevo ya elu mkatwa mmoke na wakasi leke levuka sebogila pangyama Francisco Pinto kimboteki yako pangyama Nsunda Tezu kuna Estados Unidos pangyama kimboteki yako kibila keneko pangyama Nketo mama Arleto Tezwe kitwa bambula kanda ko ansi longi diama longi di mfunu apangizama mono mukwena vo vingini nanga lotomalanda diambu nadikala dimbi foti di buba nadikala dimbote foti di katula ekuma dimbote pangya kunakakala muivi fiti kama vo endio pangya makikunzola kuba kingumba keni nanga muivi kansi vo mkuna bangi keni nange mambi katwa banga enge mkunkotela uni nanga mkuna bondi uni nange kanda lumbukina kakunatine nkanu de lute de nene ekio lumbu silupa bondwa endokulu ekuma naiza kunlanda kunzo kayandi kakako bonda eno lugwandu kweko konzo ekuma eno nuvuidi kekilumbu enokulu vonda kulvo akulu bonda kuma ke yandi kalubandi kanga longi dimboteko apangizama mono zombo inuani nanga nzevo
Kongo de thotela de nelinga dikala ka semindele aluaka eze bambula Kongo de thotela. Kongo de thotele unu ndambu ini nanga. Entu yesala kungola. Malu kuna Congo Brazzaville. Ye Gabon enlembo kuna Gitsasa. Enlembe menkaka kuna Cameroons. Kasi kuna ko sala ntu yentima mambima to kubanga ma. Apangizama kilendi kuluvuna ko. Tangu yekele kuna zombo yekala ya mbuta engi. Yezaya zana yao ambuta zama ngakala. Yezaya ziana yambuta aengi. Ewo ambuta saluke mboti ngakala zao. Edi ambuta bobela kuna Angola. Na popa zombo disongelevo Angola ito bobela. Mono zola babo kuna zombo. Kasi na pobebo kuna zombo disongelevo kuna pata diamba kuna Angola. Tukayizi ile kuputu. Tangu zizingi ibobanga mkuna bandi kingina ngilongi bo. Bata dieto ziona kutu zione bata. Ate yo uzukabula batu. Rendi du Congo. Tuzali ebele, tuzali batu moko. Dio diambu di kukamba bo tuzali batu moko, dio diambu kizola mboko. Dio diambu kizola dio kwe mono. Mono izola avo mutu kakala imbaki silu. Tangu to kukamba bo, tuzali batu moko. Kuma kuna pata diama uni nanga. Oto baba bo ovuanda. Omoni na mawete koko bo. Tuzali batu moko. Mono na pangi mambi kuna pata diya. Kwa yo muzombo oyo. Bilo kidi kasi kuna pata diya. Mate tuzali mutu moko. Edo diambo kizola dioko. Ndiona iboki lange pangi. Ndiona uni nanga vo. Nsiku kaziti sanga. Kakala kuna pata diani. Kakala kuna pata dingani. Yandi nzola kasonganga yenzola iluzitu mkuna ziti sikeni nanga ensiku nzevo manu Zakaria sekafuema dio diambu de nzola yezola kazola lioko mbuta lefuka butama nzevo enwaka kala ipambuko butama diambu de nzola yezola buta manu Zakaria mayala manu kibila keneko dio diambu de kukamba bo tosalika kabatu moko dio diambu kizola dioko komono bo lena banga kwa kumambi kuna nzwama tozalinde komoko emomambu kizola moko nakala pangyama feti ziti sensiku mifate dietu. Nakala pangyama mavanga mambi kusongiko. Nakala pangyama mambi kubangiko. Nabange mambi voku ziti sensikuko. Ekipangi komono kakikalako. Ekipangi fua kifua kikumona kiadiko. Ekuma mutu mbiuni nanga. Kwa kupututuiza emambi mkono mmono tunina. Kwa kuputu pate di mindele fiti mona bo mutu kuna bangi na emambi nkuba ntimambi keni nanga. Diamu zole bobile unu. Ambuta kanda di sala enokulu luziule matu. Lutuma lande mambi bobile unu.
ezombo ziona kuti zione zombo ekuma esikitsasa aengi akotele watu akotele kuzombo katu avuidi mfunuko watu takote kuzombo katu avuidi mfunuko yeka itu masasula watu tokwizi koko nzala twafua kunapata diao wau atwafue nzala kunapata diao na keza kunapata dieto kiki makatu natini kama kwaniko kunapata diani muivinga kakala nani kuna kakapo tozali bande kote wau kuna kakala muivinga kakala wizili kuzombo kidiambu kalunatini kuzombo diambu diki muivi kalunatini idina tutwafuila kuna zombo idina atwa kutuvondela kuna zombo ekuma kakala ekialiko nzimbo katwa baba katoma kavutuka kuna pata diande yandi nakawani ko inkele wele kotile mutu vondele idina lutwa mona kuna zombo mamengi mambi matobanga ma watu twatuki kutsasa eno lutwa kwa yeka akota muivika kakala nete ki muiviki yani kuna pata dieto wana keto atwa kota kuna pata dieto atwa banga maukulu akele banga kuna pata diao atwa nata kuna zombo kinsendo von luta eno eni nanga wesi bata lutwa baka muna mambo mambi atwa nata kuna pata dieto wana keto kimbevo toko tunatina ambuta zeto ambuta yesisa kuna zombe mono akelevo fumu akelevo esi empela aukulu avafua kidiamba vili fuila kimbevo kisida ewuni dia diambu kilunda dioko nzevo emomambi to boba kaluzola moko kansi luze kwa enoko mambi to boba imakedika oambuta aukulu yesisi kuzombo akele vi fuluke mbote akele sadila aukulu avafua ankakakala kwizi kuputu tratamento kimbevu akele gela kimbevu kakikela izaya kanako ekuma tsoni sweka kele sweke mumamba ate lumbuke unu ankaka avidi tanda avidi voenda mwanzo kimbevu kisida ambuta za zingi afuidi ezozo mbuta emavanga makitsasa kaloza moko munasalwa kele banga kuna zombo nana nga kelevo akala vo fumu salu kembote akala pe ya keto au kansi nakenda kuputu muna salu naka tuki kuputu eli bangi sataka putuki kuzombo emakangu aketo mwaukulu aketo akele landa ewaketo inavo abwa kisepolo emalu esikitsasa ewana keto diamba kele kotiri kuzombo ababenzila ende kuputu wau ambuta zetu aweni nangavo atu afuana kuna pata diao mokonda nzila vo kuna pata diao vo zivionzi kazilwaka anga koko asumbetiki ende kuputu etu kwa kuputu nani kuna kakapo muzombo papa yo mzuiza muzombo te kwa kuputu na ungivule kintindu lwakiri kuputu kuzombo kakenda me soko lobi kaka yo muzombo oyo me po aya poto aleka kinanu na kinangola po aya poto sikoyo kuna na mboka na yo ba avion ekitakate
kuna na mboka na yo ba passeport ezalaka te, ba ticket pe ezalaka te po ya poto. Lokolo ezo ko finga muzombo oyo asali ki poza na poto. Yuza ko luka différence, kasi différence ko yango wana te, oyo na mboka nozo ko kate, na mboka na ezali. C'est ça qu'on appelle la supériorité. Supériorité ezalaka na ko bunda te. Ezali na makambo ya mike mike, tango na mboka na yo tike okokaka yango te. Et na pays wana tout le monde peut voyager, azala pauvre, azala muti ya mbongo. Donc pays wana ezali supérieur na bino na mode ya vie, na vie sociale. Donc na mboka na yo tango ezali pauvre, okoko voyager te. Mais kuna na mboka wana azala pauvre, tango ta kombolaka, il peut voyager. Donc pays wana vie sociale na bango ezali supérieur na oya bino. Donc bango ba vivaka mieux par rapport à bino, donc bozali inférieur na bango. Supériorité ezali te na kolata. Okoki kolata mutu, koleka mutu wana, mais mutu wana atangi azana mbongo, mais alingandi kolata lokola yo te. Alingandi ko dépasser te, alingaka azala kaka pièce, azala stable. Donc okozala supérieur na yete. Ba mikolo nyonso tu, ba vie tu oyo nga na yebaki. Bazalaki ba ministre, ba directeur, ba poste ya malamu ya MPLA. Tous ces vieux-là que j'avais connu, tous ces vieux-là, les loba kufa, ils sont tous morts na sida. Bango nyonso tu. Ba msusu kutu, ba liana basi na bango lisusu. Ba vie wana, soi-disant ba tu ya MPLA, bazalaki calme, ba communiste, mais ba vie wana toujours bazalaki ba courir de jupon. Balandaka nani? Balandaka basi oyo pamba pamba oyo bautaka Congo wana. Oyo na mboka na ye tike ya poto akoki te. Ba vie bango ezali tellement difficile kaka mwa produit oyo apakoli ko bana suki tira makolo, ba vie na biso mingi sortir avec basi wana ya pamba pamba wana. Et basi wana, qu'est-ce qu'ils ont amené chez nous au pays? Bah yaki na ba sida, ba yaki na ba maladie. Et bah vient absolument surtout oyo ba kendeki kaka non. Ah, il faut pas ambiance ezalaka. Les soirs au monde pendant la journée à Kimusala, à relaxa gradi na ye, mayele na ye. Et na pourquoi j'ai fait un saut chez un ami nzokande avec ko moi si wana lata kuna ba paranga wana avec ko bima na ye akini sika moko manga na mo di basa ko lia azo ko lesa ye ko melisa ye. Mais nini ya pesi yo akopesa yo maladie. Et la majorité de tous ces vieux-là sont morts. Na boy ko tanga ba kombo, et tous ces vieux-là venaient ici, ba ben petit na kuta na ba vie na ngai belé. Ba ba traitement, kina ba traitement, tout ba kin ba Suisse, tout ba kin ba France, ba Belgique, partout Espagne. Ba vieux surtout ba zaki na maladie. Mingi ba kufi na Angola, ba zaki ba maladie, tous ces vieux-là. Wawi to boba na yebike na zongi sibino na place. Mingi bokoko loba yango te, bosoloka yango en coulisses entre bino, mais lelo na lobi yango, ba vie na biso mingi basili. Banani babobi bango, ba femme congolaise oyo, bazoya koluka nzela ya poto na Angola. Donc, Angola, bozali ko sala musala ya malamu te. As fronteiras de Angola são abertas a deixar veneno entrar em Angola, a deixar doentes entrar em Angola. Isso dói-me. E mona bodia de diambo, petit de boba. E mona bodia de diambo, petit de boba. E kuna zombo tuninanga ya keto, ambote. Kuna zombo tuninanga ya keto, tuninanga milata, aketo andombe, aketo ambote.
mono boba ko mono mono nketo ikala ya diziame yandi kafiti kala musibata kakala musi sulu kakala musi bengela musi wila ko mono kadiambu ko nketo na kakala kaka musibata ko mono inketo tu vidi ici ambuta engi avidi foi. Vous savez que j'ai dit la vérité. E dia di diambu di zingidi munti mame mono. Ye mona budi di diambu petit dio boba. Et tous ces vieux là qui sont morts na basida we uteki Congo ba bomina bashi na bango yanta ba mama na bango ya bana na bango parce que ba maladi o ya nzela bozina bashi ya ba mapamba mboka na bango bafinga kabiso kike ya pamba ya poto bakoka yango te passeport ya pamba o ya bango ngana yaki na poto passeport ngeza ki gratuit passeport na ngana zoki na Angola gratuit na ziba recrimentu na siba nini na ke na pesi pa oncle na ngai kotisi yango na defa ekotaki na tongo ake musana na tongo na midi tana ulia na midi ayelinga passeport na ngai c'est oncle zako yoka ngai Waniko peut-être oncle na ye azaki na poste ça na l'état d'accord oncle na na poste mais ba ami yote na mona Angola oyo nga na yebaki na moni bango ake na guichet akoti mikanda na ye afuti neta NKT ba pesi récit 14 jours azongi na guichet pa ba pesi passeport na ye yango na supérité na biso ba zombo oh muzombo oui biso ba zombo yango na supériorité na biso tozana besoin te que to sona kana batu to seka batu non il faut tozana ka fier et école na biso muto afinga kiyo muto na couper ye amitié na ye sili muto ta camarade na yo ndeko na yo ya poto o azana bolingo ya solo bolingo e pona ka école te mulomba ngini nanga as nossas fronteiras estão abertas, o trabalho não está a ser bem feito, porque está a entrar muito congolês a estragar Angola, muitos, e nós, o nosso povo, vamos acabar pagar. Hoje há mais crimes, muitos crimes em Angola, porque deixamos congolês a entrar em Angola. Não podemos guardar isso. Katuleni molunda, tu fete mo boba. Ekuma, mavanga mau, ya mavanga meto, swani. Vamos kuna, tukapo ukulu, mavanga mambi na mau. Kansi. Edio pata mavanga mau. Eri nanga peyati nanga mavanga mamboto. Afiote ni nanga. Tu fete kuna sola, tu tuma sola. Ngai suwe na ngai vraiment. Que rujga na Angola ezonga. Tangu na biso tokenaka service militaire bakangaka biso par force. Lelo oyo rujga ezonga. S'il vous plaît, pardon, ba mi kondi na armée enanga fumuvo general que são cabeça da Força Armada, queremos rujga de volta. Se nós deixarmos Angola, vão ocupar o Angola como ocuparam o Congo Democrático. E nós vamos chorar. Temos luta dentro de Angola. Entrou muitos inimigos que estão a nos vigiar a ver o angolano que está lá. Como que nós andamos a infiltrar-se no seio do povo angolano. E nós vamos acabar a pagar. Não sou maluco, mas estou a dizer a verdade que estou a ver.
Estamos a ver isso fora e vocês que estão dentro não estão a ver isso. É por isso não posso ficar com a boca calada, não. Devo alertar o povo angolano que sai do Congo Democrático só sai porcaria que está a entrar em Angola. Está a entrar gatunos, está a entrar doenças, está a entrar muita coisa. A nossa DEFA não está a trabalhar. Muitos infiltrados dentro da DEFA. Guarda-fronteiras deve começar a matar. Quem entra infiltrado, mata. Quando você aprender, manda de volta e ele vai arranjar outro caminho. Mas quando tiver a matar, eles terão medo, porque ali, se sair tiro, você morre. Os que eram gatuno no Congo Democrático, o único meio para conseguir pão é Angola. Porque em Angola é fácil roubar. Em Angola é fácil fazer bilhete. E até hoje faz-me mal. Levou-me tantos anos em Angola para eu conseguir bilhete. Porque eu nasci fora de Angola. Para conseguir bilhete, eu tive que regressar até na aldeia da minha mãe e do meu pai conseguir o bilhete. Mas a Isabela, que era filha do dos Santos, nasceu na Rússia, não regressou na aldeia dela para conseguir o bilhete. Aquela coisa no meu coração nunca vai passar. Eu nunca vou esquecer. Eu gostaria de saber onde a Isabela foi. Se aquela lei foi só para mim, que era do norte, regressar no Luís, na aldeia do meu pai e da minha mãe, conseguir o bilhete. Então eu vou matar alguém em Angola por causa disso. Porque eu gostaria de saber como que a Isabela conseguiu o bilhete e ficou diretor da Zona Angola. Ela que não era angolana. Porque nasceu na Rússia. Nem o pai, nem a mãe, nem sei onde saíram. Mas o meu pai e a mãe, angolanos de Angola. E na altura, que era o meu tio era o procurador da República de Angola. Mas eu fui na aldeia tratar o bilhete. E assim